Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadin berada pelong ya ki qualifying round, hakeleng ke district, kaddo kadwai ke Meghalaya Football Association. Kalayo ya ki arpuai teliki kenhon, ki banyakon, ha ke lempung ya kop lakai football ke bahe akan ke jela, ya ke balatem kum ke Meghalaya State League. Ya ke ni la penbena de kinong ilam jang ke Meghalaya Football Association. Ha ke jingkendo bat kinong patai kubor, ha ke arpsan terik mentau naiwing arajar kat kendai. Ringkat ke jingye don lang ki kapten bagi coach jang kini ki arpuai teliki kenhon. Bat ya ke ni ke jingkon an plepat ba. Ha ke arpunyo terik mentahi naiwing arajar kat kendai, ha mau kerwat ha South West Castles District. Hakas ni sedang jangan ke Meghalaya State League arajar kat kendai. Kaji kon ke bandingkong kan long hapadeng ke kenhon mau kok pet Sports Club na mau keruan bat ke Rang Rajit Football Club. Hadirin bagi laya ya bet pelong yang ini ke second edition juga MSL arajar kat kendai. Ke siti ngila pha siki affiliated association barakhat arko itali bakin ai ka report jongka league jongki wa sedang ne kamar sedang ne but ke jingkar paru nak leng jungi kala long ba kidiban pendap apa ka sautrik jong November kenang bengin yo bengin suthu ba hakanur kom bengin penyak ka program Henry don pada kibam simlala ban penpoi kata ka report bakila penyak ya kali dan ni bila pendap ya kali dan ni bakali kan sedap nata kadau kum simla ban ya dan mentarang nak ni ka MSL arjar ka kendai mata arsen ila aila diki ki tim ki belong champions andre ki diban ginun ki sekibi bre criteria ru kapan pelong ki bre khang ba kaji tu jungi ko ban ketiu football amde begin sepelong tangka super division bar ka champion team bre ka wanila ka MSL jadi ki diban ki wiki age category ru ki wiki division ru at least first second division kadang ba kiwi-kiwi ru bopli kin yo bentar lah mengira kage bakin yo kan kius kapan tim hi ka belong ka balai apa SPL kan habiele kai bat ka tim ka belong baar apa joy bat ya ki bentar bro khoi kan di ka kamram hi jong ka club bat ka respective association baginya penbiang hi jeno kamra khoi na ka leng jo ka MFA kan chui rap taman conduct ke ye ka game di ya ke home game juga nyawasa ki layatri tempat langbat ke West Gentle Hills District Association hakaba ki layo ban pendap itu ke game aktor game matai fiate bro hi ki drone lai hadin bre nak ladi ke bentar bre ya ke renti bre bahkan host bre ya ke game bre ya ke nyawasa bre ke snowboard bre nomor bre ke por ki sedang ban renovate ya ke GN Stadium nam taka Meghalaya Games dan nomor ba kadon ka tu ka jing ya bam simbiang ka kom ya pha siti de mansi no in klen ka Meghalaya Football Association ka syarab no ya ka renti ban wat venue wat la dong gi jingkren bangin wi ki venue ndai tamba kumbalong no sebentar ka konkret nam ta ka ni ka yubret de ka clear ka long ka bai ka biang ya ban host ya ka nyawasa na ka renti dengan mansi hap sino tu ka rai kana ba kamu don kaji, ibu berapa? Thot berapa hari ini penyak itu playoff.